Ćao! Decembar prošle godine je bio kao najteži i najjači. Međutim, ne možemo se baš pohvaliti sa trenutnom situacijom. Toliko je promenljivo da retko ko može da prijavi da mu je svakodnevno harmonično i mirno. Velike oscilacije u dešavanjima i u osjećanjima. U jednom trenutku smo prelepog raspoloženja, a već u sljedećem se može pojaviti sasvim suprotno osjećanje od neke blage tuge, sete recimo do jake nervoze, stresa i u naletima čak i trenuci depresivnog stanja. Znači, sve je to neminovno, sve se to dešava sa velikim razlogom. Trenutno naša tela primaju veliku količinu energije sa centralnog sunca u vidu različitih talasa baklji, svetlosnih energetskih vetrova. Pod njihovim uticajem dolazi do promjena u našim telima na molekularnom nivou, na DNK nivou. Taj proces se ne može odložiti, ne može se zaustaviti, ne može se sprečiti. Dešava se sada i mora da se završi u potpunosti da bi mi imali spremna tela na fizičkom nivou, da nastavimo dalje u svom razvoju. Istovremeno se dešavaju promjene i u našim suptilnim telima i kogod je u balansu i ne suprotstavlja se tom procesu, on će proći mnogo bezbolnije na svim nivoima. Ni noć nije baš vreme kada možemo reći da se opuštamo i kada se odmaramo ili obnavljamo svoju energiju. O tome sam već pričala u prethodnim videima, u prethodnom mom snimku, da su snovi teški i iscrpljujući. I dan i noć znači nas zamaraju, zato koristite sve moguće načine da obnovite energiju, da održavate također visok nivo energije. Odmarajte se što više i pijte dosta vode. Provedite također dosta vremena dnevno u prirodi. Čuvajte svaki delić svoje energije. Ne trošite energiju na neke nevažne stvari. Mnogi od vas osjećaju bolove po celom telu. Neki osjećaju u određenim delovima tela ili u talasima, znači, ili šetajući bolovi u toku dana. Neko osjeća titranje, drhtanje u grudnom košu, recimo podrhtavanje. Neko to osjeća u stomaku, u predelu stomaka. I to se ponekad, to podrhtavanje se osjeća kao da dolazi iz zemlje. Znači, postali smo osjetljiviji na zvuk i na niske frekvencije. O promjenama raspoloženja možemo dugo da pričamo. Tuga, seta, žaljenje, depresivna stanja, znači i slično. Pojavljuju se, znači, povremeno u talasima. Čak i u toku dana se smenjuju, ali to je proces oslobađanja od starih teških emocija. Nameće nam se neka vrsta konfuzije i posebno za to nam je potrebna energija. Čuvajte svoju energiju da biste se održali stabilni i da možete da istrajete na svom putu ka cilju. Mi se u stvari čistimo da bismo postali jači. Da dostignemo jedan nivo kada ćemo se lakše povezivati i povezati sa sobom, prvenstveno sa sobom, sa univerzumom i sa zemljom. Ako smo puni nezdravih frekvencija, ovaj proces će biti bolan i fizički i duhovno. Zemlja je do sada bila van balansa. Stoga nam je preko potrebno da se i mi i zemlja i priroda iscelimo u potpunosti i da se celokupna kreacija
dovede u balans. Ovo nije haos, do sada smo ga imali, sada se situacija menja. Pravi se selekcija i postaje jasnija razlika između onoga šta je kreacija, a šta nije. Između savršenstva i pokušaja da se stvori savršenstvo, to je loših kopija. Između istine i laži. Stavite svoj ego ovog puta sa strane, idite putem na koji vas usmeravaju vaša duša i vaše srce. Poslušajte ih, nećete pogrešiti. U tom slučaju imat ćete više radosti u svom životu i imat ćete jasniju i bližu sliku o svetloj budućnosti.